Hak arpon reutori risau arhaja arpusan hadin ke jingyok jingtip ke babiang ya ke jingdon jong kisuba Bangladeshi kibuan sedang ba Shillong na Srinagar bat kibatmu ban lekpat sa Bangladesh nakal yang kipulit ke special cell bat SOT kila penong ya ke jingtalasi ha ISBT junction ke badan ha Mawïong. Hakani ke jingtalasi nakal yang kibor pulit kumbah kapor prasau pusat janmit kila yok ban bat ya kawi ke kali turis ke badan yo registration number ML not san S iwei lai san pra ringkat bat san ngut kibri ki basyong ha ketega kali. Kini kibri kepala syakbat kidai beli itu kerteng kumu Muhammad Alam Girmia arpusan senam karta ke Lelepa Begam Saupo senam karta ke Mausanat Jahna Katun lai pusan senam karta Muhammad Imamul Hasan kat pras senam karta Muhammad Fajid Bilal Saupo nyo senam karta kibana Bangladesh barhaka jing toket kini kibri kim syam lala ban penbiang ya kikot kisla hakaban nakal yang kipulet kila kem no ikini kisangut badla register mukaduma ha Maulai Police Station ban le ya ke jing toket ke babanya. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.